Nung po nga papansinan nyo po, Mabilog Archdiocese, kaya kay katamong lalawigan, Kapampangan, halos po balang parokya ngeni mangumpil. Po. Kumpil. Uli na po ning pandemya, for 2 years, sila po may kapangumpil ding miyaliwang parokya tamo, uling may mag-lockdown. At sila po pwedeng lumwal, dening kay katamong anak. At ngenipin po akakita mo, halos po bahalang parokya makukumpil. At magumpisano naman pong na may yayagkat din kayo nakan king kay katamong pisamban. At siyempre po, bayo la po makumpil din yung kay katamong kayanakan, mididinan la pong seminar. Mituturuanan lang. Kapamila tanda po rin yung kay katamong mga sipag katikista. Tuturuanan dala, emo king sakramento ning kumpil, nune patungkol king kay katamong kasalpantayanan. Aga nakakupin po, niya pong tuturo kami naman kareng anak karen, at kutnan nila patungkol king panugali, nung nanong sukat ng gawan, bang kanita akit mi. Atin lang antin dyan, atin mita nam king karelang isip, atin mita nam king karelang puso. Misang kitnan nila, nga mi, nanong mong gawan, yun nung den kaklase yung eni, ating ginawang eusto. Halimbawa, may ngopya, o may ngodiko, o may nekas king exam. Nanong gawan niyo? Miktas lang gamat din nga, nakatalos pare-pareho, ay sumbong mila po kang teacher. Isumbong mila po kang teacher. Very good nga, kasi iting kong ikit amarok. Dapat yung sabihan, kingke kayong talaturo. Bang kanita itang mali, correct na, ningke kayong teacher. Dapat sinsungan miya pa, ingkutang. Ono mong ingabante mo, ono mong ingikit mo, menekas mengodi ko mengopya, miya kabut ka klase. Best friend me. Kakaluguran me. Malapit ya keka. Isumbong iya pa. Aking kaniting pamikatagon at kutang, balwan niyo po, deng anak, ela me kibat, di nuku na lamo. Kasakit pin po yung manalakaran eh. Kasakit pala yung manalakaran king katutuan. Karing dakal, mas malagwang manahimik na mo. See no evil, hear no evil. Wapin naman, ot sumbong ko, pota pakipate na ako, pota nakpagsabyan, pota nakubati, ayla na akong kakaluguran. E di manahimik na ako mo, isalikot ko na mo, itang marok, aka kong ikit. Ala ko pang akapate, da ko pa pikasaman, na ako bubulad, ban ala kong adamusak. Manahimik na ako mo, ban ala ng gulo. O yan ning minsan, ning isipan da rin kay katamong aliwang kapatad. At nakasakit, ing manalakaran, king katutuan, king kayapan. Ing ginutang Jesucristo, wari, petutuhanan na, king amano, at king dapat na. Ing kabanalan, ing katuliran, ing kayapan. Talapatutu nga tamo. Potang yung talapatutu, masusubok iya, king kabilya nagipit, king sitwasyong masakit. Ding tune talapatutu, magsalita la. Ela kabud makituki-tuki, king gagawan dareng aliwa. Magsalita la. Ela kabud manahimik. Ela kabud tatanggap. Ela kabud maglalawe. Magsalita la. Karapin itang metong author, on matters about which you desire, bend with the wind. But on matters of principles, stand solid like a rock.
king panahon tamo keti, mapilan la pa kaya, reng tune manalakaran king katutuan. Or madadaig tana king kalaraman, king karokan, king eustong pamirapat dapat. Ing pagmasusyan tamo po ngeni, ing San Lorenzo, aliwa po'y San Lorenzo Ruiz, kaya katamong kalupang Pilipino, nunay San Lorenzo, diakono, at martir nga na. Makatuglong yaking lagyo na ing martir. Ewari po tang pisasabyan lareng martir, o rendeng mete, pauli ning kasalpantayanan. Totoo naman, ni San Lorenzo, meteya, pauli na ning likwan, ing kayang kasalpantayanan. Pero mukod pa kanita, emu mete, eya mete, pauli ning kasalpantayanan, nune kinabyeya, pauli ning kasalpantayanan na kingapong Ginoo. May nakit na kang yang manibala kin temporal goods, kin pibantyaning Santa Iglesia, pamisalina, nung kori nagamitan. Pamiya na kareng pakakalulo, kareng mangailangan, kareng masakit. Kanya pinyami parusan niyang kamatayan, balo tayong kwento ng San Lorenzo. Bala mo, gewa deng barbecue. At niya ping masisilab ne katawan, ingkapit na, ay, masisilab ne, luto ne. Ibiling yu, ing tutuki nga na. Kapatad, andaman ke ingamano ng Bishop Pambu nga na, martyr does not mean to die for the faith. Martyr, live for the faith. Emo mayaws martyr potang mateta mo, pauli ning kasalpantayanan tamo. Nune mayaws kang martir, nung babiyayan mong ing kasalpantayanan mo. Sintosis, agyo mong talakaran, ing kekang kasalpantayanan. Martir, kingamanong nung nokarin menibatya, martorya, witness, patutu, saksi sa katotohanan, patutuking katotohan, saksi ning kabanalan. O yaning kayo san kay katamungan, naitamungan magintangang martir, na magintamong patutu king katotohan, king kalaraman, patutu king kayapan, king karokan. Lalong-lalo na king panahon tamo pungeni, o yan ing pantunan tamo. Ninoreng patutu, king tutwa, king tutu, king katutuan. Bala mo wari, ditak-ditak, masasambot king tutu. Uling darakal lareng tatangkilik, king kalaraman. Pero ali kapatad, o yan ing kayawsan ke katamungan, nya pinungi ka, tamo buri ing korupsyon, kamakyabe, king kultura ning korupsyon. Tamo buring kapanakawan, tamakyabe, king kultura ning kapanakawan. Tamakyabe, king kapanekasan, king lagay, king palakasan, king gagamitan ning posisyon. Nung para kay katamo, ustoy ta, tamakyabe. Tatatangkilikan, tamo gagawan. Nung itamong Kristiyano, pro-life tamo, dapat aliwa mo yung abortion, aliwa mo naman yung divorce, king pamiyasawa, nung sana galangan at respetuan, ing balang metong anting tao. Nung pro-family tamo, makanyan mo naman, kagagawa na anumang bagay, ikasira ning pamilyayo. Maging kang tapat, king asawa mo, at king pamilya mo. At potang yan gagawan tamo, pwede tamong mayawos, martir. Bakit? Huling babyayan tamo,
ingke katamong kasalpantayanan. Kapatad, maging martir tamongan. Nung apanalakaran tamo, apatutuanan tamo, biyayan tamo, king amano at dapat tamo, king mabilog tamong pangatao, ing kabanalan, katuliran at kayapan. Manggaman, king ananangga. Amen.